Kitabu cha Hosea mrengo wa 12. Efraimu nihere mutwaraye lupeho nihere mutasi ndeye kuinga lupeho lombolero wazuwa azangezo longo na motuga kibavu anaika kilagani na Ashuru na kuguza mafaga zaituni Misiri wanana kesina Juda antamwangiza lao Jakobu kulengana ngirazi na kumriha kulengana mehendoge areo kalandani niwa mameye wangwira kisikino nduguye na areo kala mtu mzima wagogana na Mlungu waminyana na malaika kimshinda akirana kimvoye malaika mhendereuzo wona na Mlungu kuko Beteli na kuko Mlungu akina nanasi yani Bwana Mlungu wa majeshi Bwana ndo zinaihirwaro ela kwa waviza Mlungu mujireni iye yesani mahenzo na muhende hachi mtarizeni Mlungu wenu kwenda muguza na humira vipimo vya wivi anahenza kuiyira atu Efraimu anazionya na kwamba mino ni mshaha ushaha unaomala mwenye kaza shughuli za kwangu zose kahanadi meye kunambani na kosa Edward meye kunambani na dhambi mimi ndimi Bwana Mlunguo niliye kuongoza nchi ya Misiri ndakwenda wishi mahema nikaheri zavirio uendaje wakati wa sikukuu ya vibanda mimi nanena na manabii nikenye samono manji na kukirira kwao nikingwambira mafumbo samba atagiliadi ni atiriri samba kama na mana samba atagigali mana mbuza sadaka zanzao vijejeje jao ja kwambozera sadaka vindakalehere sumbi za mawe kaiza mundo zoringwa Jakobo achimbirira nchi ya Aramu kuko ya Israeli wahenda kazi ili apate mchi wapata mchi kwa kurisa ng'onzi Bwana wamboza Israeli kula Misiri kukira kwa nabii na kukirira kwa nabii yake asunza hata Efraimu mamsukiza Bwana Jomu na kwa utuo Bwana andarichira makosa gao wakungwaga milazo kiza andairiha karakara na kavudhekao